Ja sam Igor Martinić, imam 18 godina, učenik sam ekonomske ugostiteljske škole u Baru. Planirano je da Igor tokom svog boravka u našoj agenciji, osim kancelarijskog posla koji obuhvata gledanje šta radi operativa, odnosno učenje šta se radi u operativi, je planirano da ode na jedan izlet i da ode na jedan transfer, kako odlazni, tako dolazni, i da na taj način vidi čime se mi zbilja bavimo. Najviše u ovom poslu mi se sviđa sama dinamičnost posla, zato što je uvijek zanimljivo, uvijek se nešto dešava, a najmanje mi se sviđaju zahtjevni klijenti. Ovaj program je važan za našu firmu i uopšte za našu branšu, zato što na taj način mladi ljudi stiču nova znanja, a mi smo u prilici da kod tih istih mladih ljudi vidimo interesovanje i sklonosti i da jednog dana, nadamo se, postanu naše kolege. Ova praksa mi je pomogla da odaberem turizam kao svoj budući poziv i volio bi da i moji vršnjaci steknu isto radno iskustvo kao što sam ja.